Depois de luna de desenho, construção, instalação e preparação, o Arthur Costa Clapa e Trampor começa a correr de forma oficial, coberto e leina na sua banda. O último dia na aqui é instalado na Torre Cruzada, onde tramlo toca o tráfego convencional. Se tudo Costa bom, no seguinte dia na luz e o bom lo começa a trabalhar oficialmente com o tour. El trama que te conocí para alguna luna, pero nunca no arreglos, no uno de los demás indicadores de tráfico, pues no tiene preferencia necesario el momento que te transportando pasajeros no fuera de un punto para otro. Y el primer momento, toda hora de tram, arriba el tram tiene preferencia, pero para arreglar más lo posible, abrimos el botón de tráfico e abrimos el luz de tráfico. Agora nós temos uma explicação de bote, tem um bote novo para o chauffeur conhecer o bote, onde tem o tram interbater, planificado para chegando o overweg. Em holandês não está dizendo overweg, só que mesmo está chegando o cruzada, onde o tram está passa. Certo? O carro começa a começar a barrar de velocidade, só qualquer momento o tram por passa. Você barra por velocidade. Mas na certa cruzada, tem luz de tráfego. Você botar aí dois luzes de tráfego. Botar aí orange, botar aí cora. Ora você está correndo, está chegando em cruzada, ante a luz orange está sendo paga, só que nem depois seguir o caminho. Maneira que a luz orange começar a virar orange. Tá? Estreito, orange. E ora aí sai planificar, começar para o veículo, passou o luz de tráfego para virar fora e automaticamente o resto está para comer e se voar, ora vai parar para reparar o tram lo está passando. A companhia tem instalado todo o equipo necessário, assim é mesmo custo na Holanda, onde o tram está manuseado com um computer que está percorrendo por tudo luz de tráfego aberto e corre para outra unidade cruzada, onde ele passa. Wat op moment gebeurt, de tram daar op een meter of 5 afstand van de kruising is, zendt hij automatisch het radiobericht naar onze automaten. De automaat pakt dat op en die zorgt ervoor dat de lichten voor het autoverkeer van veel knipperen. Dat veel knipper deel sturen we bewust uit om de voetgangers wat extra veiligheid te geven als het geen tram is. Dus hij knippert eigenlijk altijd. Op dat moment gaat hij over naar wat wij noemen vastgeel en vastrood, om aan te geven aan de auto's, er komt een voertuig aan een tram aan. Tegelijkertijd wordt dan de bel ingeschakeld dat alle mensen die er omheen lopen horen dat het weer een tram is. De tram passeert de kruising en als de tram de kruising gepasseerd heeft, een meter of 20, 30 over de kruising heen, stuurt hij weer opnieuw een bericht naar de automaat toe en die schakelt dan eigenlijk alles weer af, zodat er weer een luchtsysteem eigenlijk staat, zodat iedereen weer gewoon door kan rijden. Un punto importante para automovilistas en este cuenta con algún momento el tram ni voorrang, pues no por trobe ni por correr de tram van tampoco. Lei nova cabeça, se você vai de Havenstraat, vai dois rijbaan baan e outro, dus dois caminhos baan e outro, sai planificar na banda direita, e se você entra na Havenstraat, sai solamente tram baan, sai solamente tram coronel. Nenhum outro veículo coronel, com exceção de grote leiders, sai também Western Arbus, dan setore die autonomie de preferentia, mi fa riferire a police, brandweer e ambulance. Nel fondamento, nel otto veicolo, può para, ni corre, ni para barracata, riba e trapa. E dengue futuro setana, vai pintar riba de lembra, na holandês, sai para voar, para mais clapado, o riba bonoma pore. Vai virar fina também, se vou pore top para auto top, já que lei já está na figura, já vai ter instrução, o auto não para e não. Estacionar e não, o auto não pode ficar e depois já processo abaixo. Mesmo na Holanda, gusto na reparar, Google barra e belo zona para alentar auto ng ipiatonan, o tram está passando. Amita Patrick Pascal, para
a la comunidad está más alerta ahora que mover en centro de ciudad, pues pone atención. Para así adaptarnos mesmo al cambio en Coapini, ahora que nos tiene un participante nuevo de los tráfico. Nunca antes Aruba llega de tener un tramo activo de tráfico, pues ahora poco a poco nos vamos a adaptar con mesmo lei na maneira nos conhecer na Holanda.